ngasi se akhoi thang jo oibanina haidi thang jada tawba yaba khara su leiri ko adu do haipetang ai share tawjaraki ado ayuk tang sai aina cinnamon blow tawsalo ko chalo haibaduna haidi tang ama oibagi haitare ko haidi tha hogolakpagi oina adu tawbion haibane ado Saturday se mo haidi phatawdi remove tawba natraga akhoi gi aingonda sum lakkumba kai gumba yadaba khotaba harasne ko obstacles leiba haitare ko life ta tawru thaba kumba obstacles leiba mani blockages leiba ko so mo mayam sigi damakta ni ko ado aina se keno pot se hapetang aina hangai to bodo dum chapuni mane ko ado anobu gumba yengba leiragadi keno tawina bagi damakta haitare ko ado ayuk se koina duk thaba katpa matam sida ko haidi duk se katle ko kalakan ai rudraksh thammo hai rudraksh ki benefits hai bir on hai ba rudraksh se shibadi shi de ko haidi ahan oidrin ni na hai tar ko tang ahan gumbo tar ge je yang khai manga hum pu gumbo yoshila ga di sibi be ko sigi lik se ado ai gi di se dum thamme ado aina duk thara matung da hai tar ko se aina ngatang laibak ta gumba thamba hai tar ko sigi pot sigi energy phangan ba hai tar ko adi rudraksh ki maru se aina laibak ta minute ani hum katang thamba ga so wakhan je khan ba hai tar ko hadi laibak se da hadi se pot se dum aina laibak ta thamme na ko laibak ta thamaga hadi laibak se aina touch to laga ai sida aina khan ba sum haidi phatawdi energy engonda changakpa na traga yengjilako khojalako mayam se haidi ngathokpiyo ko haina advain taraga wakhan se sum khanjaba ane ba ado si base phazu phai ko haidi dum sibira shu yai ado khoina di sum keno tawbodo haidi sibadi sidre egi di like khoraming ai timing ngatang du da aina lai ba kachara khocharaga ado maino en tawe adu na traga na haidi khoina sira shu yai ko ngahak akoina keno taw matam da lai duk katpa matam da phi aseng ma selena ko phi aseng ma se pa do maina haji sigi rudraksh shu adain taraga phi aseng ba gumba selingai timing dain to bibe ko adu rudraksh be kana ba seng sai ahan nge yoina hairaga di bp gumba kai gumba lei ba se amna haji si keno to ba phai ko adu stress lei ba bp lei ba suguma me am se ko ado sida haidi 108 ki keno oibani ko sisa rudraksh ki haidi keno khuding ma hali khuding mak cham ni pan loi oigani ba adu da koina sum ahan gumba oisila ko pole chanting gumba to bo se haidi leina ko adum cham ni pan se koina khud oina thiba matam natraga koina keno ma haidi man keno ma shon ba matam da hai tare ko aina thajari bi shodu gi maram da hai tare ko mai gi mai maming da shon gera kai gino akai ba kem leite ko ado cham ni pan se haidi iraga thiraga to bo diam phrak tare na ko adu no sida gi dum cham ni pan se koina haina amam taraga haidi sida gi horaga dum hai taraga cham ni pan se si thiba mateng oire na ko adung ti like khorama matam da chanting gumba tawge khot ke haraga su si na bi basu yare ado kana badi me ama lege rudraksh shibagi thamba da su kana ibe amna sida aina aidi dum thamme shibadi sidre ko hadi thamba de imung da yum da ama leiba su phayeba phatawdi energy phataba ke ka thopo obo do maina oina oi ko ado sida lere aham bagi aina keno to ko pa rudraksh mai to da ke hapsi ko ado akoina karpur ga longa mai thaba se ko kon tongan ba thamo keno to bigano haide akoina chana ba ko na traga like du kum thaba kon gum da to bigano ko lebaki keno ni kambi ni khangde na traga akoi gi keno ni khangde ko ado sidagi dum haide akoina long se aina have do manga or taret ke shukai de ko ahum mari manga taruk taret ado sigum ba thadok pasidi imung da thadok kera aigi table da kai da thadok kera ke shukai ba kem ta leite ba moro kum ba thadok ko dune na ma pan da thadok pyo hai da na ko ado si se akoina keno taraga adum hek karpur se mai hek theng ba dum banglong ne ta chakla ko ne ba si se adu na haidi sidi dum cham na wakhan se da khalla ko haidi blockages leiri ba ko liba ma'am se loina remove to gi da tauna ba gi da makta Saturday sima koina phajana thadok pi ba hai tare ko ado si sima leire ado koina last ki oina ama khatanga taw ba yai ko aingonda haidi yet pa pan ba khot pa suma ma'am se am ta keno taw dana ba ko amana ising glass ama ina lobi on have do mamang da sing glass ama lobi rase aduga isha gi mathakta ai khutna dum taw jaba yai ko haidi clockwise direction da ai khutina para ai ko mathak sidagi maina 9 times kumba hai tare ko mapalla kumba ani ahum mari manga taru tare nipan mapan ko si tawra matum da ising se ngai gi pukhi da kai da hijun doina te ko drain da hadi phatawdi hai tare ko phatawdi chat pa hai tare di drain gumba na la gumba kai gumba su gumba da oina ko adon hadi kitchen gi sink gumba dum hijun biga sai ko adu su phataba chat khibo oina ko sigi ising se koina drain da kai da haidok bi bai ta do khalling ai da su hang sai koina hadi mathak to da koina keno tawring ising ji pa ra keno se haido ingai da su wakhan da khallo ba hadi engon da leiri ba phatawdi ana bani haira se natraga ai gi pallaga leiri ba engon da nuai triba ko triba mam jo loina release to gare na khanbiyo ba hadi chat khare chalhan gare na wakhan sida suguma mayam se ko hadi Saturday khuding gi adum practice tawrasu ai to hadi yamna nuai to yam he laga di nungti gi tawrasu ko shokai deba adubu thang jadi sungjo shudana to biyo atai matam da to bangam draga so ko aduna aina thang jada amu repeat tawrase kaudana bagi damak ta ne mayam na ko adu sida le ngasi gi video se mayam thank you